Vanoi gam tina kuki chate ho zo se na bon chawin ni thapha all tha December ni sim som lekhat wa chani Wednesday ni khuin jong ni tha thu so ngai ki du hiti thu so ngai tau hiti Kom Naga Union Manipur Konum Hon Kom Tribe Council KTC le Kom Union Manipur KUM ho gi na khauta ahin bol tau vi Kom Tribe ho hi Naga nomenclature noya aki khai tha naw Chungchang thu ho a Kom Tribe Council KTC hole Kom Union Manipur KUM Hon Thuta ho su seding heilam dang ding agud ho anga aloi diu ngai hitin Kom Naga Union Manipur Hon KTC le KUM ho gina boltau vi Kom Naga Union Manipur Hon aseina wachan Kom ho Naga noya pat naw hi 30 AD lai chuan hi tai tin Phongdoh vin chule Naga ho kiloi khomna Naga CSO alien pen ho adia United Naga Council hole Chandil District adinga Chandil Naga People's Organization CNPO noya Kom ho apa naw zong hi phat sot ta akon anapang hi taw vitin zong Phongdoh vin chule United Naga Council in zong Kom ho hi official ta a Naga Kahiuve tia anapomo recognize an bolsaw hi tai tin zong Kom Naga Union Manipur Hon Phongdoh vin chule Kom ho Naga nomenclature noya tribe khat a hinaw hi sei boiding umlo hil hitin zong Phongdoh vi Kom Tribe Council KTC hole Kom Union Manipur Kom Tribe Council KTC hole Kom Union Manipur KUM Hon Kom ho sunga ki hentel na ding thu ho ase jing keu hi kinga ado hen tin zong Kom Union Manipur Hon nge na bolovin chuchi KTC le Kom Union Manipur Hon na to ho chun Kom ho sunga ki hentel na asu sa beb ding hi tin zong Kom Naga Union Manipur Hon Phongdoh vin chukit le hi chi thu ho zia boina ho ong so do a hi le boina ho zo si hin pan do hon mona ho zo si akipo ding yo hi tin zong chuchi Kom Naga Union Manipur Hon Phongdoh vi chule ama hon sebe na wachun sagang area sunga kuki nam sipai kuki Liberation Army KLA hon dampi khu sunga achi sa or tha December ni simli sangni le somni le li ni khuchun Kom ho na vovin KLA ho chalon ho chu sangtain thi mo ka chanwe tin zong Kom Naga Union Manipur Hon Phongdoh vi chuchi Kom ho chunga khut a thau chu git lo na lin ta bol do naw khat hin chumona thu ho Kom ho chunga thu adi atan pi hin ding justice bol pi hin ding le mi vo ho chunga state government le central government in god na pi na ding win nge na zong na bol win chule mi hlom ho minority Kom ho ven bit na dinga government in pan ahin la over chamna le mon om sa na ding win zong government hinga ngen zong na bol vi dambi ko sunga Kom ho ki vo na chungchang thu hi Kom Tribe Organization Valley kiti ho Kom CSO khat in zong an so do saw hitan tuna velin Kom Naga Union Manipur Hon hin so do kit win ahin la kuki Liberation Army KLA ho akonin thuponi macha akimupoi Kom Tribe Organization Valley KTOV ho hi meilei CSO ho to ki thu khom hiwin chule Kom Naga Union Manipur KONUM ho hi United Naga Council hole Chandil Naga People's Organization ho to ki thu khom hiwin chukit le Kom Union Manipur hole Kom Tribe Council KTC ho hi neutral dana hiwin thangphung ta a kukinoya hi Kom rem nam sipai ho UKRA ho hiwi Supreme Court of India in thlasom le kuhling ding kon hita hichi galetol hi asu thip zolo naw chunga ama honjong aki het hoi selu to kilhon chun simpat ni monday ni khu chun Manipur government thu na piwin galetola inlelo ho thilelo ki hal tha ho chule ki su se ho chule gucha mi chom hon aki gu do ho chule phalna beya hunama mi ho thilelo ho lapi ho mi ho ina chengrul ho zosi detail ho kim ke ya Supreme Court a Manipur State Government in appeal na ding win Supreme Court in Manipur State Government and het sa taw vi detail ho kim ke yin kadai win chule chuchi thil so ho chungchanga State Government in itobang action alaw hamti hole galitul sunga hunama mi nei lego analapi ho chun ane di ta ho anung pi hinam chule chutabanga hunama mi nei lego analapi ho chu dan nung zuya go na ki pi hinam tin jong
Supreme Court in state government do na an boltaw vi Supreme Court bench khata Chief Justice Sanjeev Khanna le Justice Sanjay Kumarin Solicitor General of India Tushar Mehta le Additional Solicitor General of India Aishwarya Bhatti thu na piwin Supreme Court in supplementary application ki piho chunga order imacha pass ka bolo hildio Union government le state government in hichi chungchang thu ho a action ala diu dol hitin Supreme Court in Solicitor General of India an het sa tawvi Solicitor General of India in Supreme Court masanga aseina chun government in galmuna thilso ho ground situation ho phatin a hewin chuleke hon jong government hinga action amola lo na diwin thu ka mo buwin advice ka bolovin state sunga chamnala mona nungkoi na dinga government in panala zo na dingwin advice ka na bolovetin Supreme Court an het sa e Solicitor General of India in asebe na Supreme Court in thilelo ho kisuse ho kihalta ho chule izakai Supreme Court in athum ho chu sil ka bolova Supreme Court a ka hin pi lut diw hi aji chu mi pi hon chu chi ho chu head do kiduwa hi le boina kipan kithe ye hitin Solicitor General of India in Supreme Court an het sa e Solicitor General of India Tushar Mehta na sebena ke hon Manipur gam sunga galman cha aniki chom do ho thu chin ho details ho zong Supreme Court a ka hin pi lut dingo hitin an het sa e Justice Gita Mittal Committee ho thakela Supreme Court a anading Senior Advocate Vibada ta in seina committee hon kabol hoi khe jingwin galjam ho thun gena ke suta kagun pi uwin chule Supreme Court akona panla ding dan ho thupe ka ngai chaw vetin jong Supreme Court an het sa e Manipur gam so gale tol ji galjam ho chungchang thu ho veladinga Supreme Court in Union Home Minister thu na pitaw vi Supreme Court a Manipur gale tol chungchang thu ho a hearing ani naw case ngai tha na chu somni le sagi ve an chila hitan Supreme Court in gale tol chungchang thu a khulchil na nei ding chun Justice Mittal Committee an sim do ve Manipur gam sunga gale tol chungchang thu ho in Manipur Legislative Assembly a Speaker TH Satyabrata in Union Home Minister Amit Shah na kimupi in Union Home Minister Amit Shah in Manipur gale tol chungchang thu a pan na sata hin la a gale tol ho su be na dinga pan hin la na ding in zong thok chom Satyabrata Speaker pan nge na bole TH Satyabrata in Union Home Minister Amit Shah chu minute som lenga sung an kheu limpi in Manipur gam sunga gale tol chungchang thu ho chule meile hon ha satgen thin atu na ho chungchang thu ho sei the chan an sei hidan in zong meile media ho chun a Phongdoh vi Union Home Minister Amit Shah in galatul su be na ding le chamnale mo na om na dinga permanent solution khat ahin bol do na ding in Speaker pan nge na zong na bolin chule relief ke maum hon ain chi ho okinung zotwa ain chi wa chen the na ding win Speaker pan Union Home Minister Amit Shah hinga nge na zong na bole Union Home Minister Amit Shah in galatul su be na dinga Government of India in pan na sata la u ahidan thu ho zong thuk chom Satyabrata Speaker pa an het sa e thu so ai chan hin ki chai tai thu so ngai ho zo se na bon chawin mangpha tu ni hla ni dan sagi le lunpu vlog channela the cookie media to ki holim na discussion kai nei thon ding a hin chuchi live discussion a pangche ding in na bon chawin kai hin ti mi